Arire changara weji ya mwekuru ntigwa ni kwithirwa kinya koti ni itite baruga ya kubarungika indi no bomitie mitwe osame na John Paul yo ai yonda John Paul kwa twekere mara muri ajantie twebire ni kwende tumara kwenjwa ikwisia tete kwa John Paul tawasame ale muntu obisia John Paul nere muntu no kwa rasiarwa antou ndayute teyo antobau akwerwa na reberie na wa ni baromeri mwesimiwa ora mno to yo ndin John Paul na nto bawe ndena hii torenda mbesa milioni 10 so kwanda tore wa mora mu yo tuma ndo tendre ti no to yorari anyora kesi yo bai no to mpampandu are mothawo mpandi atere kwendi mora ne mora. Dennis Mugendi Weru Njuma ntore ni antobankui wandi ni athiruga iti Gembe South County ya Meru. Ibwana Dennis nontomo riboti utogeta na mbere ni ati kulingana na thuthuria burabu ithirite bukibwithi kambuni imwe yo thuthuria Timely Kenya kwa miaka 3 kuma ithurano bia mwaka wa 2022 bieko bwithika irionania gavana wa kaunti ya Kwale Noe Fatuma Chani utongorete kiurite ngwe bwawe na ara aina gicunje kia 56 gatanta itandatu kuma kiegana riwakathia twingavana wa kaunti ya Murang'a no Irungu Kang'ata na rano ena gicunje kia 56 gatanta inya kuma kiegana na wabathatu akaijira ai gavana wa kaunti ya Homa Bay Leo Kiambo gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi no tongeretie ye kaunti chia Mount Kenya East. Togeta na mbere ni ati akariba kumateretia maili 3 jia ibamenereti ora wari MCA wa Wandi uya Jiano Isaya Kanyaru ikiraba kuwa na ithirete nende akiandikira rwanyirwa barabara rwa kera akienda ebelia anto babe kibikio warabethera bakiria bariuba kumanka munono nto kaitakarari utongerie ni atomba kwithire batengiro warabakethira bakiria noende thayo wako ethire gukibwithwa na kwenda kwithira gukiebelo. Nicholas Jabare National jire kinyanirite akariba kuma ataoni ya mairi 3 Wandi ya njia Gembe Central ibebo merete na muthoro omonene kumeneria ora wari MCA wa Wandi eno to Isaiah Akanyaru wa mwena murega abaichu ora ne mukuru wa aura orari gavana wa kaunti ya Meru twekawira amwangaza bakiuga ibabanganetie kwithira kwina maandamano o mairi 3 ntugo ya Jumamosi boba kiuga batikta yare kwanjire gutumiro ane siasa akaire nikenda babathetera Isaiah Akanyaru bura ituisi ore ondo na ituisi we mutongori ondwa no tendete there nya kwaku ote miendete kwa hivyo sokia ndo ntumbo dinakwa bakabera na muri abaisu nzia batu to sasawa kento kya biele uwanja na boba mairi 3 tebakoretha cia tebakoya kubangira maandamano itokuwa muri ando rari nwero ni bware nweso ni burari okono mairi 3 mwera tobwera atere tore akazi banjia Isaiah Akanyaru ore akuiwata twako wata tore akazi banjia totakwendwa totumira boboe batwe babangite batwe bakwanto ba maitha twatu bawatanithie tubauririe tubaongere mbesa kenda tubaure nchobi satande banyubo bonde na twe tukera mosimi tu tunyanchobi rwa itwathero muntu mwa mosimi wa mwandali atwira ndakasiego bwa nchobi ndani ngure ciobotethia ona aba musema ni yorogwa we na yo maitha to yo sangira bijana ambia sinsobi ndigwira utigijano mwe labu kanombi ogiagunyuncho kwenda kwera muri abaisu kethira omba kuthikiria kameme ka ndao toma buru muri abaisu eta wate kawera bweya mura na atwere mutuma ntwethinge kanya arite ngwe eitarero arare ku temendelo turona kwa yoyo kwena mande buti ya mubwana ni na namba 9 ena namba 4 no tathio bau yatewekereka kemateresia yera kemwe kemiri kenge kyatuwa kyanine ibyo totetha sebiu bariuga ababu athoretie bonene ate ikinya Kanyaru nandikirite ebarwa ankiama ayamanto mege barabara ateokena akiugaga ate kithieki igiokarwa ni anto babonda kiagitwo emairi 3 ikiruta rutogo ate nonto igiakitwo barabarani bakioria arerarari utongorani na atabaruthire satandechi amano bonda kanyana peni era nkwegwa indakachi akware twarire watu kamwe simua akuona ka supplementary budget areta shendi bonda ara mairi 3
ibarua mheshimiwa Isaya watira kuandika kera akiwa njirera tiaki kibonda bondera etiaki sawa takari engineer na bantu barabaka oni ndario engineer nario na engineer wa government na engineer ena barua chionte akaandika barua akauwa neaki na nembrokete ndwenenchi ndiyago yukwawe akite Isaya kilimbiga nyaru ngotome na kwelenge na kwele kabisa watu dhani bado tu antu abikibiki arora no tokwena sen bonda togo ni mheshimiwa Mwandali na ro togirayo nyo tuithampio nyo turia tutere dasore customer betu kama tabikibiki ya kwena barua watira wandika wakera nawe kuandika bari wakera weto wabera sendie yo kibarabareni kenda send bonda togirinjire na rayo kurwa huto kuromba batwe ekiagolo ya kurwa ekiagolo ya ginjidwa batu tonga koro bali ugatongore baba batiri kwithira baikiriria na kunenkera MCA wa wandi eno to Mwenda alikanya thinambe na kurutira anto banjia ngoge nonto na kuonekana tayari na njirite kubarutira ngwembega awe tu Isaya imo inanti maendeleo mtoto hata kinya barabara ne ili kubudwa na aramba yo na kuandika barua tu wanto kauma njirene satandrenda naye to trimana ende mheshimiwa Mwenda alitafadhali kuwa nane nkerwe kanya arutembwe nonto mheshimiwa Mwenda alitorugi miankana tuta Mwenda na korutangwe ora tobwethairia ndarasa irora tobwethairia tumete oto ampoe lakini thai mheshimiwa etobwethairia ndarasa iweterwa ni anto na ikuonekana kuma mailitha to Gembe Central Petan Class Chabare Tugitambire ni ati muchi yumwe kumantere chia Kanjuki sub-county ya Gambang'ombe ni kuthetera kioto kia mwendo wora bakuwa aithire agitotoro bwawe na njira ekumankania mwari ora uwetwa Dr. Masi kumatibitarine ya Isiara kaunti-ine ya Embu akwire nyuma ya ambulance ya mukamatite kwithira kiwa kumakieyo anite nyuma yawe kwithira kithiria mathaa yawe ya kwithira kirutangwe amwabo barabara ya bobari athira ati bobatamonere akiwa noende nyuma akaitaga akai mabitha baburithi bakumagituo kia Isiara ibethire bemono warawite bamumatukia tibitarine noende bethira bakirwa atio Masinduruki mwari wokuru bwagintu mianka 40 kuma bwaka yuki wadini ya Gambang'ombe ora ithiritwa kiruta ngwe ya ndagitari sibitari ya Isiara level 4 Dr. Mary gakunga nduruke arutangwe Isiara level 4 hospital ore tariki 9 mweri wa 5 mwankani uyo mase yokumite bwaru nyenjesi ugoro athiete kiri shift yo tuko sibitari ni bakone ya ambulance agwire kurikana yumite Embu ithiete sibitari wenu mase athiete kugira mwaje baukana kumukua na apewa lift na ambulance ya thirikari ya sibitari ya Runyenje uringana na ombi ya gituo kia borisi kia Isiara ni ati ndereba egirwe murango waringano na akureitha nyuma batona mase oraba kamatite baracoka nyuma gintumite kana rimwe na batamona barabarani ino na muthia boka bendera na rugendo nuntibare na mpoisia kugira mwajia ureiretwe rifaro apewa lift na ambulance iko ya ukinya somewhere near the police station ya Isiara ndereba negura murango wa Ingara akuwa murango wa Ingara arugamia nkari agicoka akirira nyuma nontino maisisa kama tiritwe ethero timu ntwariku riboti ino ya umbiki ugate kuri mtu aringire thimu gituoni giki gia Isiara ugate kuri mtu akonekana barabarani na itakari muringe kuringana na ndagitari wa sibitari ya mtu kiumbe iramacirirwe ntere ino cia Isiara ni ati macianintirwe na nkari muthemba wa probox na ntwarume bathatu batakumenyekana ara ndagitari ba sibitari ino bamuregire na muthie kwirwo sibitari ya Embu aramenyekanire ati nombite gutoturo bwake by some people we were not able to identify. And on arrival, the patient was assessed while in the vehicle, and the clinician who was on duty confirmed that the patient was dead while in the vehicle. Iri kiringetha tukithingatane untubu buhu wabukiritirwo ngiro sunkoni na mabitha mokaria untubura bukongera sumbi kirondani gwa burantu ikuthina untubaro na ikamwari gwa wabenderwe njuri kuromba utethio nikenda umabumba kumenyeka kumania na morosya bula kuyangire
untu bwathikiria rugono ruru sibitari airwe na prombok. Kiuria kinene kiri antu ba mucio wa Bamazi ni ati na ata mwankira thino ndereba wa ambulance atiumbite kuringa riboti kweri kwa polisi. Ino untu ambulance yacokere njirani wenu ikitonto batomba kuona masi. Kiuria kebithatu kuma kiri mucio wa Bamazi ni ati ina ata masi umangangire nkari ni no ya ambulance. Kiripotera Oru TV kuma Kayuki County ya Tharaka Nithi. Bitwa Paul Ogwa Kabithe. Kathashe mwanya muno kiwe Paul Wakabithi na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuraya tucokirete na ndeto nkuluki. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau Jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akuwi nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikomenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tomi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumitwa aeroke wagya college re njega buru gitarone ki Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Wells of Worship Center, Bishop Steve na Reverend Dan nibakubugwata ugeni kire kigongona gikinene muno kya kurugura kanisa kire gikathithika tariki 17 mweri jana mwaka juju kukethera kuri na ntuku ijiri cha kuthathaya Murungu kwambira tariki 14 mweri jana mwaka juju mwanka tariki 15 mweri jana mwaka juju ara service ya mbere ikambairia 3:30 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya na yejiri ikambairia thaa 7:30 cia muthenya mwanka thaa 11:30 cia ugoro giatune kenine gya kabochere charia akwena kieni kia baseball na ntuku ya kiumia tariki 17 mweri jana mwaka juju kigongona gikinene gya kurugura kanisa gikathingata mugeni wa gitio ni Bishop Mugo wa kanisa ya FGCK Meru Town bagwatanirite na Bishop Steve na Reverend Ann na geni bange baba ingi bakumantere mwanya ni bakwirigirwa njo ni bwinde tutharimanirwa amwe. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwata ogeni ya kiamambiriria alitoba tene na chore bakemu muthenya jwa mbere kugomana kwambiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojo na mwaka juju kwambiriria thejire na nusu cia rukiri kemu main campus Meru. Mwali munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa kabiro wa Methodist University na nkurukira wali Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Meru National Polytechnic nigituge na njoro ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kya anthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwalito beto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Gakwato geni orengina nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twicokera twithire tugiete imwe kwa imwe mwanka ntere cia Meru Town twithia tukiwatanira na kambuni ya mutu ya Lea Milazire watanirite na andiki bandeto ba Weru TV na Weru FM na raba kwaraniria na shabiki ba Meru. Kuja wewe kuja. Huyu yuko hapa. Wale kwanza wanapika ni sasa nataka kwanza tuonyeshe lakini sasa wewe karibia hapa karibia uingie pale
tambe tuonerwe kuma kwa Lea na tabweso tuonerwe buranki meruga kwa mwiko sasa imeletwa ndio sasa tuingie kwa competition.